Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Zereko meze neza muherereye kandi mukamukomeje kugira ibihe byiza. Ikaze makuru wagizwe kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nyemerere nkwibutse ko uyu munsi turi kwa kabiri ni tariki 19 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirigamba ko cyahanuye drone z'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibije gute turaza kurebera hamwe impamvu iki gisirikare cya leta ya Congo giheraho, hanyuma turaza kunyarukira muri iyi nkuru. Ni inkuru ivuga yuko Alliance Fleuve Congo 23 yaba yatakaje birindiro byinshi mu majyepfo y'ijwi. Turaza nabyo kubirebera hamwe. Hanyuma wari Karen muri Kivu y'Amajyaruguru, Alliance Fleuve Congo 23 yahanganiye na FARDC na Wazalendo icanje kiro. Turaza kurebera hamwe ko urugamba rw'uyu munsi rwagenze, dore ko ari urugamba rwaranzwe n'ibintu byinshi ndetse hakagaragara intwaro ziremereye. Turaza kwerekeza muri Beni, abakekwa bagera ku 8 bafatanyaga n'inyeshyamba za ADF aberekanywe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aba rero bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Turaza kunyarukiraho turebera hamwe ko ibi nabyo byifashe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batahuye abantu 189 bahuye n'uwanduye Ebola Igoma. Turaza kubirebera hamwe nabyo. Hanyuma turi muri aya makuru, uraza kunyemerera tuze kugaruka kuri iyi nkuru. Ni inkuru nziza ku banyarwanda bose, ariko by'umwihariko ku banyafrika bose. Igihugu cya Togo rero haturutse inkuru nziza ku banyafrika bose. Ndaje mukanya ugezeho iyi nkuru umenye impamvu iyi nkuru iturutse mu gihugu cya Togo. Hanyuma bwana Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gusubika ibitero byari bitegereje Iran. Ni ukubera iki uyu mugabo asubitse ibitero yateguraga kuri Iran? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uraza kunyemerera nze kukubwira yuko umusigiti wagabwe igitero hapfa abantu benshi. Ndaza kukubwira umubare w'abantu bapfuye, dore ko hari umubare munini. Hanyuma nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere nongere mbahe ikaze hano ku Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Ni wageze hano nyemerere unkorere like, kuraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ngeri twamukanda ndwise ducunguza uyu mwete. Munyemerere dutambutse ubutumwa cyangwa se dutumikira abadutumye, hanyuma mu kanya gato cyane tudatinze ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahita burundu kandi wabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha
n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Right, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Ariko se wa mugani uyu muganga ushobora kukugarurira icyizere akagukemurira ibibazo, ntabwo ahenda, igisubizo ni oya. Niba bimeze gutyo rero birumvikana ko kumugeraho ushobora kugira ngo ni ibintu bigoranye, ariko ni ibintu byoroshye cyane. Reka nkubwire uko wabigenza. Fata telefone yawe unkandira akamenyetso ko guteranya 250 54 ubwo niko bari hanze. Ubwo abandi ni 0755 ubundi uramuhamagara kuri telefone bisanzwe, uramwandikira kuri WhatsApp, ubundi wibuke kumubwira ko amakuru wayamenye ku Ibendera TV kugira ngo promosiyo igenerwa abakunzi ba Ibendera TV itaza kugucika. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere dukubita tubangura rero duhite twinjira muri amakuru ku buryo burambuye. Ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana ibintu byafashe intera yo kurundi rwego. Ubu ndakubwira yuko amakuru agira ku Ibendera TV aravuga yuko FARDC irimo kwigamba ko ngo yahanuye drone z'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirigamba guhanura drone ya gisirikare y'u Rwanda, aho kivuga ko yari yinjiye mu kirere cya Kongo mu buryo butemewe. Mu itangazo FARDC yashyize hanze yavuze ko iyo drone yakanuwe mu gace ka P0 mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara, ndetse ko ari undi mugambi wo guhungabanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo yasohoye rigira riti drone ya gisirikare ni gisirikare y'u Rwanda yari yavogereye ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahanuwe neza n'ingabo za FARDC P0 mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FARDC yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kuba maso no kwitegura kurinda usugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo yise ibitero cyangwa ibikorwa by'amahanga. Kugeza ubu u Rwanda ntiruragira icyo rutangaza kuri byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bijyanye n'iyi drone. Bavuga ko bahanuye ku rundi ruhande abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari mu ntambara n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kuri uyu wa kabiri batangaje ko kuva saa 10 za mu gitondo no kuvuga kuri uyu wa kabiri tariki 19 Gicurasi muri uyu mwaka, ingabo zishyize hamwe za leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye mu bice bya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko ibyo bitero byibasiye abaturage bo mu duce dutuwe cyane twa Mitimingi, Gatoyi no mu nkengero zatwo, hakoreshejwe rero drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye. Alliance Fleuve Congo 23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje ibikorwa bya gisirikare bishyira abaturage mu kaga mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba rero byongeye kuzamura umwuka mubi. Nanone abasirikare be ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bakaba bongeye gushyira mu majwi y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, muraza kugenda musangira natwe ibitekerezo byanyu rero turabyakira aho ngaho ku muyoboro wacu wa Ibendera TV kuri YouTube, turabyakira ariko no ku muyoboro wa Ibendera TV kuri WhatsApp n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 dukomeje n'aya makuru. Ni munyemerere twerekeze no muri iyi nkuru, nayo ni inkuru ikomeye cyane
ndakubwira yuko ibintu byamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana rero biravugwa yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo babatakaje ibice byinshi bari barigaruriye muri teritwari ya Ijwi. Kugeza ubu amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashobora kuba bataye ibirindiro byinshi mu majyepfo y'ikirwa cy'Ijwi. Amakuru aturuka mu baturage baho aravuga ko abavuye mu birindiro byinshi bari bafite muri sheferi ya Ntabuka, Ahurupoma na Amugote mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri tariki 19 Gicurasi muri umwaka wa 2026. Aya makuru avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abatwitse bimwe mu birindiro byabo mbere yo kugenda, harimo nk'ibirindiro byari biherereye hafi y'itorero ya Sepake Moria. Bikavugwa ko ibi byabaye saa 2 z'ijoro mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Rero abaturage bo muri ako gace batangaje ko nta barwanyi bari muri utu duce twinshi twarigaruriwe na Alliance Fleuve Congo 23. Bamwe mu baturage bavuga ko nijoro buriye ubwato abakerekeza Igoma, mu gihe abandi bavuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo guhindura ibirindiro berekeza mu bindi bice, ariko kandi ngo banapanga uburyo buri strategique ku bijyanye n'urugamba. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo 23 kuri ingingo nabwo ntago baragira icyo babitangazaho, gusa abaturage bakavuga ko babonye abarwanyi bapakira ibyabo bakurira ubwato mu masaha y'ijoro, bityo kugeza ubu ngo akaba nta murwanyi wa Alliance Fleuve Congo 23 urimo kugaragara muri ibi bice byegereye Ijwi. Ibintu rero bikaba byongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munkurikiye hano ku Ibendera TV munyemerere aya makuru yacu hamwe namwe tunerekeze muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ariko mbere yo kwerekeza muri teritwari ya Warikare, ni munyemerere nongere mbibutse ni wageze hano nyemerere unkorere ray kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje rero muri Warikare twihuta. Ndakubwira yuko ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo 23 yahanganiye na FARDC na Wazalendo Icanjikiro, byahinduye isura. Imirwano ikomeye rero ikaba yongeye kuburira mu gace ka Canjikiro kari muri Grupoma ya Kisimba muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko nubundi ahabaye imirwano ikomeye cyane, aho nubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze baherereye muri ibice avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baturutse mu gace ka Ihura bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ari imirwano ngo yabaye kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka, ndetse no kuri uyu munsi ikaba yongeye kwaduka, aho rero abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC na Wazalendo bongeye gutana mu mitwe mu gace ka Canjikiro. Ubwo iyi mirwano
yatangiraga humvikanye urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba abaturage benshi bagahita bahungira amashyamba kugira ngo barokore ubuzima bwabo, dore ko ngo amasasu yari menshi cyane. Abaturage bavuga ko ibintu byari bikomeye cyane kuko ngo amasasu yaraswaga mu buryo budasanzwe. Bamwe bakavuga ko bumvaga ko aka gace kari kagiye gufatwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze. Amakuru yaturutse mu nzego z'umutekano n'abayobozi b'ibanze yavuze ko n'ubundi imirwano yaje gusa naho icogora, ariko kugeza na n'ubu ngo ibintu biracyakomeye, aho abaturage ngo barimo guhunga berekeza mu gace ka Ihura hafi ya Karembe. Barimo guhunga rero amasigamana, gusa nubwo ibintu bikomeje kumera gutya, amakuru aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakoresheje ibitwaro biremereye cyane. Kugeza ubu nta mubare nyawo bapfuye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano rashyirwa ahagaragara, ariko abaturage bo muri ibi bice bakavuga ko hari impungenge ko hashobora kuba harabaye ibyago byinshi bishobora gutuma harapfuye abantu benshi ndetse hagakomereka abantu benshi muri iyi mirwano yongeye kuburira muri aka gace. Kuri wa kabiri ibintu bikaba byongeye gukomera muri Canjekiro, nubwo bivuga ko ugereranyije imirwano yabaye ku munsi w'ejo n'iyabaye uyu munsi ngo hari itandukaniro rikomeye cyane, kubera yuko uyu munsi ngo ntago byongeye kuzamura imbaraga nkuko ku munsi w'ejo byagenze. Teritwari ya Walikale ikomeje kuba imwe mu duce twibasirwa cyane n'intambara hagati ya FARDC, Wazalendo na Alliance Fleuve Congo 23. Ibintu bikomeje guteza impunzi nyinshi ndetse n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu uraka agace ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeje ahitwa Beni, ariko mbere yo kwerekeza Beni unyemerere nongere nkwinginge ngusabe ngo nkorereraye kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkundire nkorereraye kuraza kuba ugize neza, hanyuma kandi unkundire nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Iyo niyo nkunga yonyine mbasaba, kandi by'ukuri ni nkunga idatwaye n'iminota. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, rero dukomereje Beni. Abakekwa bagera ku 8 bafatanyaga n'inyeshyamba za ADF berekanywe na FARDC nyuma yo gutabwa muri yombi. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zerekanye abantu 8 bakekwaho gufatanya n'inyeshyamba za ADF mu mujyi wa Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Amakuru avuga ko cyangwa amakuru nk'uko aturuka mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo aba bantu bakekwaho kugira uruhare mu gutanga ibikoresho no gukusanya amakuru afasha uyu mutwe w'inyeshyamba za ADF gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka gace. Ibi bikorwa bije bikurikira ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru, aho FARDC rimwe na rimwe ifatanyije n'ingabo za Uganda mu rwego rw'ibikorwa bya Operation Shuja bikomeje guhiga no gusenya imiyoboro n'ibirindiro byarwanyi n'abashyigikiye ADF. Ubuyobozi bwa gisirikare bukangurira abaturage gukomeza gutanga amakuru no gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo abafatanya n'imitwe yitwaje intwaro bamenyekane kandi bigire uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano muri Beni, akarere kamaze igihe
kinini kagaragaramo ibitero bya ADF, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi n'ihohotera abaturage b'inzira karengane. Kugeza ubu rero abarwanyi ba FARDC ndetse n'iki gisirikare cy'Ubugande bakaba bavuga ko batazigera bahwema na rimwe kurwanya inyeshyamba za ADF kubera ko ngo zikomeje kubangamira urujya n'uruza rw'abaturage n'ibikorwa byabo mu buryo bumwe n'ubundi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko ibintu byongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Birumvikana dukomeje n'aya makuru, nyemerera noneho tuyerekeze muri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru iturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu biravugwa yuko Alliance Fleuve Congo 23 yatahuye abantu 189 bahuye n'uwanduye Ebola igoma mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shuti udukurikiye, nyemerera mu gihe twerekeje muri iyi nkuru nongere nkubutse nkorerera niba wamaze kugera hano unankorere subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yamaze gutahura abantu 189 bahuye n'uwanduye icyorezo cya Ebola wagaragaye mu mujyi wa Goma tariki ya 17 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Umuyobozi wa laboratoire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Professor Jean-Jacques Kayembe yasobanuye ko umurwayi wa Ebola wagaragaye Goma yakageze avuye mu mujyi wa Bunia mu ntara ituri nyuma y'aho umugabo we yishwe n'iki cyorezo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko wagaragayeho Ebola ari guhabwa ubuvuzi bwihariye Goma kandi ko hafashwe ingamba zikomeye zo kumira ikwirakwira ry'iki cyorezo zirimo gushakisha abahuye nawe kugira ngo bakurikiranirwe hafi. Kanyuka kandi yasobanuye ko Alliance Fleuve Congo 23 yashyizeho itsinda rishinzwe gukumira iki cyorezo rigizwe n'abahanga mu by'ubuvuzi na mu miryango y'abafatanyabikorwa kugira ngo abakore iperereza basuzume banafate ingamba zikenewe, ariko kandi banafate ibizamini byinshi kugira ngo hagire igikorwa. Mu ijoro ryo ku itariki 18 ni ku munsi w'ejo Kanyuka yatangaje ko abantu 189 bahuye n'uwanduye Ebola bamaze kuboneka kandi ko uwo munsi ibipimo 22 mu byafashwe byoherejwe muri laboratoire i Kinshasa kugira ngo abisuzumwe. Yagize ati mu bisubizo byabonetse ibipimo 5 ntibyagaragaje ubwandu mu gihe hategerejwe ibindi bisubizo. Alliance Fleuve Congo 23 yasobanuye ko mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo habonetse umuntu waketsweho kwandura Ebola, ariko ko ibipimo byasuzumwe na laboratoire iri Goma byagaragaje ko atanduye. Agira ati kugeza ubu mu bice byose tugenzura umuntu umwe rukumbi wagaragayeho Ebola ari kuvurirwa Goma kandi na wundi murwayi uraboneka mu bice tugenzura. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryagaragarije abaturage mu bice rigenzura ko nta gikuba cyacitse, bityo ko bakwiye gutuza ariko bakanaba maso bakubahiriza ingamba zo kwirinda ko iki cyorezo cyabageraho. Kubera ko Goma na Bukavu ari hafi y'u Rwanda, rero leta y'u Rwanda yahise ifata icyemezo cyo gufunga imipaka y'Urubavu ni Rusizi kugira ngo Ebola itazinjira ku butaka bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda kandi yafashe ingamba cyangwa se imyanzuro mu rwego rwo kugira ngo inabone uko yarushaho kugenzura urujya n'uruza rwo gukorana n'abafatanyabikorwa bakorera mu gihugu, mu karere nabo kure yaho, hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturarwanda.
Afurika. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru n'amakuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba uri kumwe natwe nyemerera unkorera kuraza kuba ugize neza, niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorera subscribe uraza kuba ukoze cyane. Ni munyemerere dukomereze rero kuri iyi inkuru nayo ikomeye. Ubu ni inkuru nziza kandi y'akanyamuneza ku banyafurika bose, ubwo birumvikana harimo n'abanyekongo i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru yahageze i Kigali mu Rwanda, iyi nkuru yahageze i Bujumbura mu Burundi, namwe iyi nkuru yabagezeho ndumva mbyizeye kugenda ukagera ni Kampala ndetse n'ahandi hose muri Afurika. Guverinoma ya Togo yatangaje ko abaturage bose bakomoka mu bihugu bya Afurika bemerewe kwinjira muri iki gihugu badafite visa mu gihe bazaba bagiyeyo igihe kitarenze iminsi 30. Iki cyemezo cyashyizweho umukono na Perezida w'inama nkuru y'igihugu witwa Foreign Yansimbe. Yatangaje cyatangiye kubahirizwa kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Umutekano ya Togo yavuze ko iki cyemezo kigamije guteza imbere ubumwe bw'Abanyafurika, korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa ndetse no gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. Guverinoma ya Togo yavuze kandi ko ishaka gukora igihugu cyayo nk'ihuriro rikomeye y'ubucuruzi, serivisi, umuco n'ubuhahirane hagati y'abaturage bo ku mugabane wa Afurika. Nubwo visa yakuweho, abayobozi ba Togo abibukije ko abagenzi bazajya bakomeza kubahiriza amategeko y'umutekano, ayabinjira n'abasohoka ndetse n'amabwiriza y'ubuzima rusange. Abifuza kujya muri Togo basabwe kujya babanza kwiyandikisha nibura amasaha 28 mbere y'urugendo rwabo banyuze ku rubuga rwa leta rwabugenewe kugira ngo bahabwe icyangombwa bazerekana ku mipaka. Iki cyemezo cyatumye Togo iba kimwe mu bihugu bike bya Afurika byafunguye imipaka yabyo ku banyafurika bose badafite visa, ibintu abenshi bakiriye nk'intambwe ikomeye mu guteza imbere ukwishyira ukizana kwa Afurika no korohereza ubuhahirane hagati y'ibihugu byose. Ibi ubundi nicyo kintu cyakabaye gikorwa kugeza ubu ngubu. Umuntu yakabaye afite uburenganzira bwo gutembera aho ashatse hose nta kimutangira. Ibintu rero abanayekorwa se Togo yakoze ibintu byiza, nubwo abona ko bitari byajya ku rwego rwo hejuru, ariko nibura iyi ni intambwe nziza. Ubwo twizere ko mu minsi itaha iyi visa nabo kurenza iminsi 30 ishobora kuzaba yavuyeho, abantu bakajya bagira ukwishyura ukizana, mbese umuntu akajya agenda nta kintu kimukumira. Ibintu bya visa rwose rimwe na rimwe usanga hari nabo abibangamira cyase bigahutaza. Hanyuma nyemerera dukomeje n'aya makuru nongera nkwibutse ko turi ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano nkorera yo kuraza kuba ugeze neza, niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorera subscribe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubitse ibitero byari bitegerejwe kuri Iran. Perezida wa Amerika yasubitse ibitero ingabo za Amerika zagombaga kugaba kuri Iran nyuma yo kubisabwa n'ibihugu binyuranye byo mu karere. Amerika yagombaga kugaba ibitero kuri Iran kuri uyu munsi tariki 19 Gicurasi muri mwaka wa 2026, ariko bikaba byasubitswe. Trump yavuze ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byamubwiye ko hari ibiganiro bikomeye birimo kubaho bishobora kuzasiga Iran yemeye gukora ibyo gutunga intwaro za nucleaire.
ubutumwa Trump yashyize kuri Truth Social buvuga ko ari ubusabe yahawe na Arabia Saudite, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Trump yashimangiye ko yabwiwe ko hateguwe amasezerano Amerika izemera kandi azaba arimo ko Iran itagomba gutunga intwaro z'ubumara. Gusa yashimangiye ko mu gihe bitagenda gutyo ingabo za Amerika ziteguye urugamba no kugaba igitero gikomeye kuri Iran. Kugeza ubu Iran nta kintu yigeze ivuga ku byo Trump yatangaje. Intambara ya Amerika na Iran bibutse ko yatangiye kwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, ikaba yarageze ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi kuko yafunze inzira ya Hormuz inyuramo ibicuruzwa bitandukanye na 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose bikoreshwa ku isi yose, bikaba byaratumye rero isi yose ihura n'ikibazo cyo kuzamuka ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli. Bakunzi ba Ibendera TV munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada, niba amaze kugera hano ndongera wibutse ngo nkorere like kuraza kuba ugeze neza nubikora, ariko kandi byaba ari akarusho nkoreye subscribe kuri wowe mushyashya ugeze ku Ibendera TV ari ubwa mbere cyangwa se usanzwe dukurikira ariko byarakurenzeho. Twihuse cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitero gikomeye cyane cyagabwe ku musigiti, apfa abantu bagera kuri 3. Abantu bagera kuri 3 nibo bimaze kumenyekana ubu tuvugana ko baguye mu gitero cyagabwe ku musigiti witwa Islamic Center of San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasore babiri bakaba bakigabye basangwa bapfuye, bikaba bikekwa ko abahise birasa. Iki gitero cyagabwe ku munsi w'ejo tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka agana saa 6 z'amanywa ku isaha yo muri Amerika. Polisi yahise itabara nyuma yo kwakira amakuru ko hari umuntu wari uri kurasa kuri uwo musigiti uherereye mu gace kitwa Claremont. Polisi yavuze ko ikiri gukora iperereza ku cyateye urwo rugomo, bigaragara ko rufitanye isano n'urwango ku Bayisilamu. Umuyobozi wa polisi ya San Diego Scott Wach yavuze ko nubwo batabaye kuri uwo musigiti bitabaye ngombwa ko abakoresha amasasu mu kugarura ituze. Agira ati nta mupolisi wigeze arasa, ariko iperereza riracyari mu ntangiriro nubwo igitero cyo twahise tugihagarika. Amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano avuga ko umwe mu bapfuye yari umuzamu w'uwo musigiti ndetse yashimiwe uruhare yagize mu gukumira ko icyo gitero gikomera akurushaho. Iki gitero cyabaye mbere gato yuko abayisilamu bakoresha uwo musigiti batangira amasengesho yo kumanywa, ndetse hari abari bamaze kugera imbere mu musigiti. Nubwo abo bagizi ba nabi bashaka kwinjira mu musigiti ntibabashije kubigeraho kuko abahanganye bikomeye n'umuzamu, nubwo bamurashe ariko byatumye akumira ibyabaye byose bibera hanze y'umusigiti. Bivuga ko iyo baza kugera imbere bari kwica abantu benshi cyane b'inzirakarengane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwari mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere mbatangarize ko twerekeje ku musozo wayo. Niba wakoze like wagize neza, mwe mwese mwakoze subscribe, kongeraho nawe bikoza aka kanya mwarakoze, turabashimira cyane. Nitwa Umukada, twerekeje ku musozo rero. Mwese mukomeze kugira ijoro ryiza cyangwa se umugoroba mwiza, gahunda zanyu zikomeze kugaragaramo umugisha. Mwese bye, ciao ciao.